Так, фіксуецца добра. Усё добра. Так, фіксуецца добра. Усё добра. Так, фіксуецца. Тут можна ўжо гэта скараціць, адкрыць гульню і патрошку пачынаць. ВРВ сёння затрымліваецца, прабачце, калі ласачка, але хуценька ён падключыцца, мы проста запаўзімся і гэтак далей. Дзе мы зараз знаходзімся? Мы у Смітфільскай дамбе. Шевроле. Я уже не памятаю, што гэта за Шевроле, правда ж? Давайте выберем сюда. Зразумела. Гэта наш маленечкі такі 4×4. Так, на ім можна нешта даследаваць і гэтак далей. Ці ў нас на гэтай мапе ёсць недаследаваныя абшары нейкія. Так. Нейкі івент маецца, па-першае, па-другое, антенна Tower. Адрамантаваць трак. При этом у меня нема, калі што, ремонтника пакуль што. Так. І тут нейкая яшчэ задача, толькі я не бачу, што за яна. У такім выпадку, што я прапаную? Сюды паехаць, па-перше. Вось так. Вось так. І вось так. Поехали, з'ездзім. Пакуль будзем чакаць нашага сенсею, што куды рабіць і як яно робіцца, то мы просто праедемся. Заносіць яго. Нібы на якім там Ламборгіні. Астон Мартін. Да, фізіка ў гульні, канешне, трошки падводзіць. Так, нам зараз на ферму. Калі я добра памятаю, там гэты шлях. І ўсё такое. Ну што, сёння ў нас чацвер, калі што. У добрых людзей заўсёды ў гэты час выхадной, бо маецца у Польшчы рэлігійнае свята сёння, таму што ўсе палякі адпачываюць. І яны бяруць сабе таксама выходны яшчэ і на пятніцу, разумееце? Як ім добра зараз. А насамрэч усе астатнія павінны працаваць. І будуць працаваць і сёння, і заўтра, і калі хто не ведае, магчыма, яшчэ і ў суботу. Я не хачу я ў гэтую лужыну лезці. Выскараскаліся адсюль. Добра. Цікава, як ён тут будзе ехаць, бо я тут заўсёды ездзіў ж на... Што, сеў? Канешне, сеў. А як жа ж? Поедем тут, каб не ехаць па гэтых камянях. Што, ты уперўся проста ў слуп і не можаш ехаць? Бядацтва. Ой, дзіўная тэхніка, слухайце. А мне тут ёсць лебёдка? Лебёдка ёсць. Прывітанне, Анюта. Я пакуль што без ВРВ, таму проста ўзяў сабе такое задачу з'ездзіць у адную лакацыю, ўзяць задачку. Спадзяюся, што на гэтым тарантасе я змагу туды даехаць. Як твоя справа на працы сёння? Ці ўсё спакойна? Так,
Нешта мне гэтая кропка тут засталася чамусьці. Во. Дам уперад сюды. Падзеўся. Ён заняты, у яго ж навалам працы там. Ён зараз усім разбярэцца і падключыцца ўжо. Пакуль без яго тут цягнемся. Ух, які камень у мяне на шляху тут. Давай. Канешне, селі. А вось і ён. Звоніць у Дыскорд, а я не ведаю, слухаць, чаму ў Дыскордзе не звоніць. Так, зараз усё адбяру. Падымай трубку. Прывітанне. Не, здароўкі, шаноўны. Як твоя справа? Мяне, дарэчы, сягоння выхадной. Ну і ты, курва, спіш? Я-то думаю, што ты ў працы. Не, сёння ж этот святкі каталіцкі. Сёння усім адгул. У нас таксама ў Польшчы адвал, але ў мяне тут з-за новага праекту я амаль што ўвесь дзень буду заняты. О, я ўчора павёў сваіх новых калег прастаўляцца ім. Ну і? Welcome gift, так сказаць, так бы мовіць. Удала ці не? Ой, я так не гудзеў, бля, са студэнцкіх часоў. У нас там... Я крыху ад'язджаў, калегі крыху ад'язджалі. Я дзесьці... Ну, шчыра кажу, там... Штосьці каля 3:30 раніцы быў дома толькі. А, зразумела, што ты так спіш. Угу. Та звычайна ў гэты час такі бадзёры, поўны моц. Ты там і гэта ўсё. А зараз я такі... Пых-чпых. Ледзь-ледзь варушышся. Тое, што я жывы, гэта божы цуд. Выключна. Ну што ты там, хутка будзеш гатовы ці не? Ну, зараз 2-3 тыжні. Зусім хуценька. Да. Зараз прогрузится профиль базовый и поедем. Добра. Я тут вырашыў «Шевроле» пакатаць, пакуль цябе няма. Добрая машина. Да, не сказаў бы. Пакуль яна ў мяне не кастамізаваная тут, а яна ўвогуле ледзь вырашыцца па гэтай багне. Кастамізаваць патрэбна, да? Всё, селі. А я тебе вроде бы давал там Резвани прикольный. Там машинка. Давай. Давай, высылай инвайт. Ужо гатовы? Да. Так, гэта робіцца сюды. Божим цудом. Выключно. Добра, выслаў. Прымай там патроху. Ага. Пакуль я тут ложкаюся. Не, хутка сцямнела. Зараз трэба. Да? Зараз трэба ўжо раніцу ўключыць. О, все, ты на месцы. Батя ў хаце. Подгружается. Ну, дед с батькой опять сели за руль. Все семейные святки. Ну. Портили.
На завтра ты У. выходны сабе не браў? Каб Не. было вялікія. Бля. А то у Завтра нас ж с раницы надо ехать лаптоп забрать с офиса. Пиздец. там пакінуў яго. Ну, конечно, я ж ведаў, чым гэта все закончыцца. Треба... you need to be responsible to provide property of company. Гэта ўсё. До рэчы, паглядзець, то хоць я апісанне не пачытаў гэтай таскі, куды я тут еду. Old Bill Anderson. Це там таск про бровение, ты едешь чисто так. Да. Да? Просто так. Да. Где тут вертацца на базу? Ну што, Ой, что? знайшоў тракі ці не? Якія нам патрэбныя? А что мы робим? Ой, Нам нас трэба сярэдняе барвенне ой, зараз яшчэ ўчапіць. А, ну тут аж целых 3. Ну, атрымліваецца, що зараз трэба мне тут накастамізаваць 43 47 от 2 моцнае сярэдняе дыферэнцыял падключаем мы наркеля поўны прывад модулі кузова сярэдні модуль лесавоза усталяваць. Нормально. Wait, fuel consumption. Fuel consumption, это да. Трошки кастомізаваў. Дзе тут фарбы? Ух. Ось табе грузовичок номер 1. На гэтыя ўсе приколы. Зараз пойду выбирать номер 2. О. Соседи некий ремонт, бляха, затеяли. Я ось хотел выспаться, как ну на стриме быть больше, ну таким живым, чем зараз. Ну-ну. Бляха, какую-то херню болгаркой режуть. І я ось, как ты понимал, я что працаваў на стройке, там с татом мы там хату строили. Я добра ведаю там, ну, что отбывается уже, что болгарка режет, просто, блядь, по звуку. Ну. Які ж тормоз просто, болгарка починає розкручуватися тільки, і він уже починає резати. Ну твою мать, дайте їй набрати обороти. Ну що це так? Як ти Ну, переживаєш за чужую власність? Я просто... Не, ну, ти розумієш, гэта ж, ну, безглуздіця. І він може ось так от, не набравши додаткові обороти, влупитися в те железо, яке він реже, у його порветься диск, а з уліком того, що він ось так реже, там стопудово нема ось гэтага... Кожуха, який безпеку надає. Я такий, ну холера, ну що ти робиш? Що ти робиш? Потім обороти починають спадати, і він питається дорезати на спадаючих оборотах. Я такий про себе, ну йом. А не пише, это каб себе позлить було. Виключно. Ось я не бачу інших Нагодов, каб гэта рабіць, правда ж? То такие какие-то кринж. Так, я могу менять на гэты трак, ці не? Конечно можешь. Добра. Кто тебе заборонит? Чакай, дзе тут у нас бярвенне гэтае ляжыць?
Яно нідзе не ляжыць, яно на гэтых самых. Нам выехаць адсюль трэба? На куды? На Не, Black не, River? не, не, там же ж ёсць гэты станцыя Локс. лесапагрузкі. Тут, Ось тут. Угу. тут. Просто есть там на неё, там і возі куди хочеш. Ой, Так, нам яшчэ одна патрэбна лонг. Длинный Да, готель. ну Лагер. тут треба будзе падумаць. Тут треба будзе падумаць крыху. А ўсё чаму? А всё тому, что длинный у нас альбо на Black River, або на выспе Драмонт. Такие вось Ну, дзелы. Минулый раз с Black River мы тягнули. Ну да, ну мы ж тады зачыняли гэты стрым, і мы просто там вялікім караванам. Но. О, Боже. Что такое? Наехал на камень, ён про ўсё праехаў мяне, але зачапіўся за самы апошні рэдуктор. І машина Ну. подскочила так дзіўна трохі. Ось, дарэчы, гэта адна з тых амерыканскіх машын, што я табе на адным з першых там стрымаў раю пакатаць. Ну, які ў мяне ў чамусьці Але- нідзе не ехаў без кастамізацыі. Ну, і тут гэта ж правіла сноўранера. Цябе трэба два кошты на пакупку, на прыдбанне трака ўлажыць у кастамізацыю, каб ён мог ехаць. Разумееш? Ну, зразумела, конечно, інакш эканоміка-то не працуе ў гэтай гульні. Не, будзе занадта проста. У такія моманты хочацца жыць у лесе на хутары. Калі баларку нешта піліць за сцяною. Ну, не за сцяною, ну, хтосьці на балконе робіць сабе нейкае там усталяванне. Але да, у такія моманты ты... Адзіны выходны вам далі пасярод тыдню. І вы яшчэ балгаркай піліце. І так херова, ой, не. Так, добре. Медіум, бяром. Ты іншае не загрузіш. Так, куды мне гэта трэба зацягнуць? На. Ой, на Соміл. дом. Дзе наша соміл? Паспрабуй дадому лесника там просто прямо проехать по дороге и все. А я паспрабую до дома Біла. Магчыма, Херінгтона. Давай. Так і зробимо. Блин, короче. Я учора, ну, типа, с коллегами так разбалакался нормас, потом после пива, после кальянчика. Угу. Там, типа, все пошли там фотки показывать, кто где як. Я вырашил показать, типа, свое место, откуда я, да? Я, типа, отчиняю, гляжу, и там, ну, хтось там с юморком тупо на мапах Google. Угу. Там переименовали наш бар молодежный. Гачи-мучи бар, я такой, бля, справа живе. Карацей, кран ёсць? А что случилось? Да ничего не случилось, ну все нормально. А що здарилось? Ой, зараз. Курвиска, бляха. Секунду. Але ж і меня хутка перакуліла, бля. Ну тут такі рельєф, чаму? Ай, ну его в сраку, карацей. Ой. Так, Шевроле треба перенесціся. Почекай. Витягнеш нешта, зіпс. Я тебе привез не букет из алых роз.
Блядь. Вось табе, да. Хіба што Каля кожны... шевролешечки стаіць з кранам, чтоб Всё. каб ты мог прям бравейне по одному і загрузіць обратно. Ай, халера, ніводнага стрымаешся не было. А чаму не рэльеф у гэтым вінаваты? Як гэта не рэльеф? Канешне, рэльеф. Ты бачыла, як я наехаў на яго? Собака, бля. Гэта ўсё выключна рэльеф. Толькі ён. Это ўсё геймдизайнеры. Гэта з-за іх. Да, гэта яны. Усё яны. Так, спяшаемся сабе на дапамогу. Ага. Блин, хочу ноутбук от майнеров почистить. Сколько я у тебя там? Блин, я хер его знает. Но есть у меня такая подозра, что с 10 я себе занес. Меньше треба по порносайтах сверхать. Магчыма. Але оранжевый YouTube таким не славится. Тады выкарыстоўвай больш надзейны нейкі. Іх жа колькі два існуе мировых таких световых лідераў. Давай. Даю. Ух. Ну. Пайшлі размовы пра дарослае жыццё. Ведаеш, як гэта жарт. English для дарослых. Utility bill. Рахунак за камуналку. Electricity bill. Рахунок за электричество. House rent, арендная плата. Так. Тут трэба дадаць, што не толькі дарослая, але і самотная. Ну, не без гэтага. Ой, давай, машинка, пхайся. Так. Мне сёння дабавіўся нейкі чэл у стыме. У сябры пацавацца. Ёсць такое. І? Ты яго ведаеш. Усе яго ведаюць. Да? Да. Кул-то А да. ён що што? я могу сказаць? А я ж не прадставіўся табе? Не. Не. Ну, я гляжу і у яго Helldivers, я думаю, хтось із твоїх знайомих. Тому що ти збирався там Helldivers стрімити. Гэта ж усіх вядомы вожык. То в яго з тымі такі нік. Так, у мяне штосьці дало ёбу. Оу! Што за халера такая? Ось я про тое. Гэта ты вінават, у мне ўсё было добра. Ага, А, все магчыма. так, мапа. Што гэта? А дзе ўсё?
Вось і я пра тое. Ой, дзе ўсё? Гульня, что за хуйня? Честное слово. Хуйня, давай по новой. Да, давай по новой. Що хуйня? Давай Зараз по я новой. стрим перезапущу. Чекайте. Ні, там не стрим. То... Штось із інтернету сам. Лічиш? У тебе? Ну. А на холеру тоді у мене все отвалилося. А это тому, что я вышел с сессии, и весь мой проперти то так само. Карацей, распрацоўшчыкі вось гэтага інді-праекту. Возьмите Да, сабе неяк там за ўвагу, каб не было такого. Трэба ж гэта неяк супорціць. Да. Што гэта такое ўвогуле? Увесь прагрэс Да. да аднаго месца пайшло. Что это такое? Это не орднунг. Не ордунг. Мы такое не любим. Это не по-нашему. Давай, дзе ты там? Падлучаешся яшчэ, или тебе наново трэба падключаць? Ну, на ново закинь инвайт. Закіну. О, Ага. дякую, боже. А і ты атрымаў? Да. Бо мне нічога не піша, калі што. Мы грузимся. Как ты понимал, мне осталось только прожать, что разгрузить бровень. Угу. Пиздец. Який кринж. Так, чекаем, что тут? Сусветный кринж. Что там? А, гэта тупо той... Все зразумеў. Бярвенне, якое было ляжала ў прычэпе, яно засталося там валяцца. Ага. І яно не Так будзе я- рабіць ніякай перашкоды, калі я поеду там тым шляхом. Да можешь просто подъехать и прожать delete cargo и удалить его. Выдаліць, да. Ну. Ой. У самой ебеня. Так, что ты там выцягнуў? Пасіфік. Не, Pacific это не я. International ты цягнешься, так? Да. Ну, хочешь, можешь ты на International поехать. Могу я. Я тебе ставлю этот немчика. Нікого немча. Плат 450. Угу. Так, гэта для сярэдніх, правда? Правда. Да, все предусталявано. Так, вяртаемся зноў на тыя самыя, як это, торы, да? На гэтыя чыгуначныя пуці. Не зусім зразумеў, што ты маеш на ўвазе, але так. Няхай будзе так. Да. Блин, як это старое відэо з Comedy Club. Ты пройшоў гэты курс всегда говори да. Я тебе нравлюсь. Да. Ты меня любишь? Да. Ты мне купишь шубу за 500 000? Нет. Да, скорее нормалёвыя былі гэтыя ролики, Да. сценки. Там Демис и Скороход. Блин, я пытался знайсці гэты выпуски Скорохода, там про то, як пачынаў Лукашенко, бляха, выдаліў. Ці заставили, ці што выдаліў, но там было орно.
там яшчэ подключили это... Ой, карацей, ну тоже такі прикольный актор з России. Денис, холера, как его? Ну, карацей. Ён крыху на Навальнага похож знешне. Угу. І там пачыналі выпускі там вітанне, гэта дневальны. Сьогодні я вам раскажу про там становленне там диктатора туды-сюды. І там скороход такі чисто з усами такой: здравствуйте, ось я там председатель Бел, Дзярж, Друг, Газ, Снап, Рай, Топ, Збыт, Снап организации. Ну, такі там при моїм управлінні процессоры Intel стали быстрее в 10 разов. Ну, таке ось. Разгонки пошли. Угу. Да, было смешно, пипец. Лето выходило, это выходило там май, июнь 20-го. Яшчэ до выбораў? Ну, А мне чамусь падавалася, што ён троліць пачаў ужо пасля выбараў. і до, і пасля. Чыш, куды ты? Не, Так, галоўнае пытанне. Я зараз прыехаў ўжо амаль што на загрузку, ці мне вось гэтае дэліт-карго трэба рабіць з грузам у прычэпе? Можна рабіць. Ці наадварот Можна. лепей? Можна. можно. Пакуль ты не прожмеш unload, ты со своего причепа не сможешь удалить. Добре. О, круто. Бярвені просто ў паветры вісяць. О, я да іх даехаў, яны ўпалі ўніз. Всякое бывает. Так, як іх выдаляць? Remove В? cargo, правда? Ну да. Все, унізе крыжыкі акурат. Добре. Поехали. Так. Калі мяне перакулі... Да ёб твою мать, ты не пужай меня, а? Не, ну, блин, я тебе же по максам устойливый трак дал. Ты Да, там, не дура головы, яго тут нармалёва так кідае ўправа-ўлева. Я не ведаю, што гэта за месца такое, але... Амаль што перакуліўся зараз. А ты ўпэўнены, што я па гэтай дарозе даеду? Ну, Вось па гэтай. не вельми. Я мав на увазі тую, которая крыху справа, але все ж таки ёсць шанец, что доедешь. Не, я не хочу. Ну, сдай назад и там справа мейн-роад таки. Ну, Больше широкий, поспробуй по ему. Ой, думал, блин, надо сегодня заканцелить тренинг. Я с трем закончу, заканцелю тренинг, пойду лайдачына, адразу ўсё, першыя цяжкасці, ўсё, мінус трэнінг. Да, минус тренинг на завтра переносится. А что я там буду, блин, показывать этому молодому поколению, что дед с перегаром по спортзалам ходит? Конечно. Не. Ты яшчэ і ўсім парады давай. Што яны тое не так... Та, блядь. Тое не так робіць, гэта не так робіць. Да. Ну, Exactly. Калі не ты, то хто? Разумееш? Да. Кто? Никто. Ой, боже, ён мяне пужае трохі. Калі ён пераключае перадачу ў дол, ён
Літерально спиняється. Ну, да. Да. Ну, калі ўгару тут угару все траки цяжка едуць. Знову рельєф, каже Аня. Там дорога була нормальна, не скардзіся, а то рельєф усім винувати. Ён не падымаўся. Ты просто не заўважыла. Табе адтуль нічога не бачна, а мне адсюль усё бачна. Так што я вырашаю, што і куды. Все-таки працює. Трэба было лебёдкай сабе падцягваць, каб я туды ўз'ехаў на гэту пагорак. Да. Все-таки працює. А тут багна, а не дорога. Ну, што ёсць, то ёсць. Мне падаецца, тут па ўсёй мапе такія дарогі. Да, типовая Мічиганщина. Гэта ўсё Байден Ой. вінаваты. Тут без, Да. без усялякіх пытанняў. Да, при Трампі такого не було. Было. Вось зараз зноў абяруць гэтую Камілу Харріса, ці як яе там завуць. Или не оберуть. І чакай бяды. А все чому? Это ж просто временщики. 5 лет побыл и пошел. Не пайшоў. 4, ну якія 5? Ой. Помилився на Ну, 20%. Что можно за 4 года заработать? Ну, Там дворец не построишь. 17-ю ці 19-ю, то колькі там резиденцію, так само не Резиденцію. поспієш закласти. Да. Временщики. Так, бляха, улево ці вправо, чекай. Куди я заїхав? Куда ты заехал? Я приїхав? Ну, 5. Да что такое? влево-право. На разворот. Должен мне зубы заговорювати, а? Я ж не можу гуляти там. Гэта я яшчэ мало говорю сьогодні. Ну, это ты яшчэ не ў настрою. Не ў гуморы, як кажуць. Да-да. Это все инопланетяне виноваты? Не, инопланетяне гэта лухта космічная. А ось як їх називають? Чекай. Рептилоїди. Рептилоїди, ось гэта факт. Погляди на Байдена, гэта ж, ну, рептилоїд, це правди. Натянутая скура чоловіча тільки. Да, но дедушка там нормально дає йобу по криху. У сенсі. Зараз ти маєш на увазі той, що у да, СМІ пошні. просіскується. А пошні місяці. Ну, він рилі не як дренно виглядає. Ну, що зробиш, узрост. Ну, Він зрос, так да. І да. приходить зненацька така. Я про їх і кажу. Да, камон, я глядів його промову у Вільнюському університеті, коли він приїжджав сюди. Так це ж було кольки, ну, у 20-му, 21-му році. Не, 23-м, саммит НАТО в Третім? Вильне. Ну, в прошлом годе был. А, Я думав сходить, я прийшов, поглядів на чергу, і ще, бляха, кілометра 2 черга була. Я такий, я гэта на спеке плюс 25 стоять не буду. Я поїхав домой. По итогу, ось промова почалась з запоздненням на 202 години. угу. Ну, тому що, якби, airport security measure, усі справи. Я такий, нормальово,
не прогадал, что поехал домой. Ну, я поглядел, блин, ну, дедушка адекватный. І он, якби, адекватні речі казав. І все збольшого норм. Тобто я тут, ось я після того моменту всі гэты шутки, що дедушка спотикається, я ще щось, ну, я не усприймаю. Тому що, ну, я поглядів у лайв ефірі, що ён каже, як от ён каже, ну, все з дедом було норм. Але все ж таки так, ну, возраст, плюс така праца. Ды і момант той Ну. самий, ще більш такі, як він, стресовий з гэтою війною і так далі. Да. Ой, ну зато я поглядел на гэтых самых американских, President Security Service. Як він працює. Да, хлопцы там стояли, сумовали на крыше вильнюсского этого Хилтон отеля. Угу. Ну, там, блин, зараз, мабуть, ніяк по-другому називається. Туди это был, блин, Ембертон Хилтон, щось це так. Подруби, пожалуйста, світло. Чекай, ні, що я забувся. Да. Готово. Доброї Хто раниці. хоч проїхав. Дякую. Велике дякую. Ну, було цікаво поглядеть там. Это зрозуміло. А в городі ніхто не приїжджав. Такой кшталт. Да. На. Аня, а ти б пішла, коли б у город не приїжджав? Байден. Байден. Так, наступний Байден. Де мой груз. гонорар? Наступний груз нікуди вести лепей. Каратей, наступний груз. Ти тягнеш у Билл's House, так? Ой, да, зараз тут секунду почекаю. Ти другий потягнув туди, чи тільки перший? Да, другі. Другий, тобто мені треба на эту совміл, як її, лісопілку, коротше. Тебе треба їхати Island на Lake. мапу, да. Там есть станция погрузки Бервенні. Там магчыма гэта ўсё рабіць. Так, коротше, Island Lake. Тут не треба поворачивать на ферму, с фермы направо, праз гэтую, бляха, муха, потом сюда. Раз гэтую, да. Далеко, короче. Да, мне, блин, на остров Драмонт ехать, там загружаться. Так, слухай, недзе там я заправлюся, я не зауважу, там, по-моему, хіба що не було Не. Ну, заправиться. ты можешь доехать до магазина причепов, купить цистерну, Цистерну из поставить, ее заправиться, продать и ехать далее. Так, треба поставить метку. Так, 8, трейлер стор. Добре. Да, не забудьте. Чуть не перекулись, я тебе прошу. Ну не повинно. Ну, пакуль триває, ну. Пакуль хапає гэтай магчымасці стаяць на колах.
А ти вирішив одразу загрузитися. Ну я загрузився, а потім запитався. Нічого страшного. Не шукаєш легких шляхов. Нахер надо. Ну, в принципі, трак у тебе здатний, доїдеш. А ты потягнешь длинные барвеницы, что? Да, я поеду, куплю причеп. І поїду з виспи Драмонт повезу. Там більш така приємна дорога. Шаша, навод. Шаша. М1, еще скажи. Олімпійка. Олимпийка даже. О. Завтра вийде Red Dead. Добре. А я, о, до речі, ти вчора питався, я глядів эту другу серію так само. А ти питався тому, що я комент не покинув, чи що? Да, я орієнтуюсь по твоїм коментам. Глядів, не глядів. На. Це ж чекай. Но, блін, мені некалькі сесій заняло на самой справе. Ось, ну, раней, калі я ось робіў своє перше там проходження, да? Там, калі зрабіў гульню на сотку, усе сайд-квесты закрыў, все выполнил. Ось гэта заняло где-то, блин, ну гадзін 200 з копейками, альбо 300. Десь і так. Мне гэта багато часу заняло навучыцца ось з лука валіць пантер і пум. Угу. А гэта трэба для того, каб по найвышэйшай якасці, так? Скурка Па-перше, там было трэба... Да, гэта дае найвышэйшую якасць, па-другое, заправляцца там трэба будзе... ці не? Мне... Я ўсё зраблю, не хвалюйся. Я приехал морально подтримать. Ты приехал подудеть, давай так, щиро. Подудел я учора, я так подудел. В ушах звените ще, так? Ой, это... Я там и подудел, и погудел. Я там так подудел, что меня аж на на свежее поветра выносили. Что себе? Крыху это самое. Коллеги твои? Нет, там типа коллеги випки были, я пошел уже, ну, подыхать. Ось я по пути подыхать, крыху зловил отказ. Это ЦНС. Но там типа хлопцы, там постоянные клиенты, они такие, бачишь, что что-то со мной не так, они такие хоп-хоп-хоп, под ручки, и давай-ка на свежее поветра, вот тебе там стаканчик с вода со льдом. Пык-пык, что там, ну, там буквально там 2-3 хвилинки я знов як новый. Отдышался, да назад вернулся. Ну. Ой, життя бути алкоголіком, я на такое. Ах, это мы. Блять, ось такая херня отбывается раз на год. То я ось вот так. Ну, блин, потому что я коллектив поменял. Я таки, нифига. Я в новый коллектив захожу, я ну, нормально представляю, чтобы все разумели, что я там ну, не жмот, не это все. Так ось. По повной. Сонечка, ты не туда едешь. Чому? Я все туди Ну. їду, що ти мені кажеш? Я все правильно їду. Там говно дорога. Раз Ну. квері эту. А тут нормальная дорога. Все. Ну. As you wish. As I wish, yeah.
Там же, блядь, не перекулись, я тебя молю. Опять кинула не кубок. Там. Тут, коли что, дорога ровная. Этот чомусь причеп вахляться пошел. Який причеп? Ну, ось той, що ззаду, ось це зберення. Блін, гэта аддон. Пахую. Гэта модуль. Называй Модуль, гэта добре, называй модуль. модуль. Потому что ты коли кажешь причеп, я гляжу, тебе нема сзади причепу. Я такий думаю, ну все. Старий, шиза прийшла, бляха. І до тебе. Ну, трохи раніше за Байдена. Рельєф він такий коварний. Ну так, так і є, Таня. Рельеф, и он коварный. Ух, 6 лайков назбирали, мы молодцы. А у меня один показывает. Я не ведаю, что с этим ютубом не то. Бля, Пипа отключил мне сутную часть аудитории. У сенсу. У сенсу, у Ну, сенсу. своим ютубом, за тем, что ютуб забанили в России. И вот мальчика отключили. Но... Ну, по криху, я думаю, что народ знает там свои VPN-чики, Ой, все да повинно, повернется. той, хто хоче, той знайде. Це фактично Ну. там усього, що бракує їм, це жадання, хоча б самого маленького. Кап тебе, блядь, я поворот пропустил. Аня каже, уже всем подобает, кстати. Но это мы. Это все мы. Ти ж заважив, що під опошнім там стримом нашим знайшовся челік з України, який писав, типу, що хлопці, бляха, майте совість, майте сумління, бо 3 години витягнути гэта немагчыма. Треба, типу, розпіловувати весь стрим на полгодинні такі ролики, ці не. Полгодинные ролики можно знайти на моем уласном канале White Red White Gaming TV Buy. Ссылочка прям у назві ролика. Да, у тайтлі. Так що, коли вам тяжко натиснуть, ведайте. Мічиганщина уся зроблена, там ще більше, ніж рок тому. Да, там звук лайно, тому що я ще тільки, ну, вчився, як це робити правильно, але там Мічиганщина, Онтаріївщина, Аляскавщина, Северная Каролі... Півночна Каролінщина. А ти Всё куди есть. поїхав? А я за длинным бровеннем. Мне херачить ось праз гэтую мапу, праз выспу Драман так само праз всю мапу загрузиться і праз доехать до пераходу і праз усю гэтую самую островное озеро. У меня тур де Франс, тур де Мичиганщина. Тур де Мичиган. Вот. Так, где тут нам кидаться вниз треба? Ось тут. Ось він тут. А ми з тобою тут коли що і їхали, я пам'ятаю. Да, было такое. Ти ще там знизу мене забезпечував мені гэтым Рух. рухом, так, безпекою всякой. Ну а вот на гэтым траке На гэтым же ж я і був? я был. А, ти був? Знову рельєф виноватий. Ну, конечно, Аня, ну. Що за питання? Only Только рельеф. Может, траки ему подбирає самый лепший спеціаліст. І он у нас самый лепший в воді. Евротрак Кировці. симулятор не дасть схлусить, тому тут, ну, только рельеф. Тиши, что это такое? Зараз так подкинуло у левый бок. Блин, мы учора с коллегами бахнули там по пивку, похавали. И идем уже у кальянную, мы идем по мосту, и
там, карацей, група народу забігає на мост, да? Ми Мгм. йдемо, і ще багато людей йдуть, і, блін, мост зловив резонанс. І То ли почало з групи- шатати його, так? Ну, і він не шатається, він прям такий вібрирує. Ну. Это, блин, мы такие глядим друг на друга, там, что за наркомания, мы уже что, все, а никуда идти не треба, все приехали. Ну такое, криху, скотно. Ну, однойче я так само у городі, там був такий новий мост. Йость, пробачте, був. Сказану да ксирану. Ось, ми так само з сябром своїм коли гуляли по ім, то ловили гэты резонанс. Адчуванне прикольне, інакш не скажеш. Когда? Так, я правильно еду? Ага, Халер плавал там, поехал, бля. Не, ну больше правильно. Да не, норм, норм. Просто адекватно сократил. Professional move. Ага. На досвіді, як кажуть, Да-да. проклав інший шлях. Знаєш, чому Лука такий злий? Чому він такий злий? Тому що він полковника отримав. Коли він отримав полковника? Неважно коли. Але важно то, що полковнику ніхто не пише. Це ваш гумор. Песенний. Бляха, для всіх это каламбури просто one love. Так, я вже виїхав на дорогу. Дякую Богу. Зараз на іншу траву. Ось сюди. Да, всі вдячності боженьки нашому. За те, що живі, за те, що я учора особисто 2 рази йобу не дав, виключно ось. Так, Island Lake, добре. Я переношуся. А ти там ще вошкайся. Да? Да. Да чтоб тебе. Что это такое? Що це таке? Чому я опинився тут? Я не розумію. Чому ти опинився тут? Так. Я знову там же ж, де і почав. Так? Ні? Ні. Я на Black River чомусь опинився зараз. Ага. Що за хуйня? Що з гэтою гульнёй не то? Ну щось явно не то. Бля, это ж бесит троху, ну видаешь? Я в ахуї. І я зараз не про кальянную. Так, Драмонт, Island Lake. А ну верну сюди, так. Смітвільська дамба. Там Ні. гараж є. Ні, розумію, на Island Lake. Да, Я ж переходив на де- Island Lake. Да. Ось, Ну, повинен от. би тут з'явитися. А на Смітвільській дамбі я застався трак, чи він згинув? Він зник, бляха.
Пиздец. І разом з грузом. Ну, сука. Ну, дорогие распрацоўнікі гэтага маленькага інды-праекту, вы, Ідзіце нахуй. блядь, да. Ну, ёб вашу мать, бля, що ви зробили? Яны хацелі штосьці парамантаваць, але ўсё зламалі. Сука. Просто, бля. Крынж. Цілу годину займалися якоюсь хуйнёй. Вот інакше не скажеш. Так, крацей, давай я тут буду уже на гэтай. Я магу на сваім гэтым, як яго, флітстары зрабіць гэта сярэдняй бярвенне перавесці. Мата ў тым, што там на астраўным возеры ёсць свой локстейшн, з яго лягчэй будзе вазіць. Вось у чым прыкол. Ой, дайце я пагляжу, што тут у нас ёсць. А International, які ў мяне тут базуецца, ён Пакажы мне Пацягне яго. International. Я табе скажу. Hex 520. А ну, бля, лепш Флітстар Fleetstar, лепш, да. да? Да. Ну, на Fleetstar у тебя больше плюшек будет. Так, треба. На правий бок. Зараз я поспробую довести до гаражу. Ну ты... О. На гэтых полах ён, Стоп. конечно, Так, что так такое? ты не попадешь в гараж з островного в озеро. Ты только если эвакуируешься, ты будешь у Смитвельской дамбе в гараже. А, чекай. Ага, ну так, я ж опинився одразу на гэтым. Ну. Так. Ну, ты несколько левелов пожал, мабуть, в тебе там открылись больше-меньше нормальные там колы, все такое. Да, конечно. Чекай, Персонально я у мяне на вака. мапе ёсць плат, і ён стаіць тут. О! Але Так я не магу паспрабуй. зайсці. Не магу Паспрабуй. перанесці свайго. Подъезд до него. Давай паспрабую пад'ехаць. Ну да, есть. Бля, ён значыцца як не адчыненая машына, тыпу да яго трэба пад'ехаць, ён будзе разблакаваны, пиздец. Распрацоўшчыкі гэтага інды-праекту. Заебісь. Ну гэта, блядь, вось мы гэта на шорцы парэжем, блядь. Ну гэта пиздец, конечно. Блять, я зараз буду тут за гэтыя чапляцца. За слупы. Бо па гэтых болотах я не могу ехаць. Да, чапляй. Ну, як я рабіў з гэтым HX-ом. Бля, на гэтым HX-і гэты дошки перавазіў, масты будаваў. 10-2 стрымы таму или стрым таму. Памятаеш, мы возілі это буровое абсталяванне? Так, памятаю. Ну ось. Не, някран не патрэбна. Тут у нас баг здарыўся, не ведаю, ці глядзела ты ці не. Ну. Можа прапусціла. Карацей, знікла. Знік доступ до траку. Гульня сказала, нічога не ведаю. It is not your jurisdiction. І все. І ми такі, ні. Не треба. А гульні вже ўсё равно. Ну, з локацыі ў локацыю перанесла мяне. Прычым у іншую. Так. Ну добре, я з болота виїхав. Ну все, гэта перамога. Уп, давай на ручнику. На ручнику. Поворот. А, ні.
І все, не працює. Хоп, Гэта Новый не Need for пас. Speed. Most Wanted. Мгм. Так. Ну что? Я приехал до гэтага хлопца. Паспробуй перасесці. Change track. Не працуе, не. Магчыма, гэта табе трэба рабіць? Так я ў яго таксама не магу перасесці. Мабыць, мне трэба заехаць на гэтую мапу, каб ён стаў даступным цябе. Можа. Но гэта халера крынж. Прывітанне ўсім. Я бачу, што ўжо 7 гледачоў сёння маецца ў нас. Да, всім вітанкі, прывітанкі. Калі коротко, у нас бах. Мы пераходзілі з адной лакацыі ў іншую. Бачце, вось гэта вось прыгожы трак, які зараз стаіць на гэтай кропцы. Я на ім ехаў, а манету пакінула ў іншы гараж. Вось. І карацей, зараз я нават не магу ўвайсці ў гэты трак, таму што ён тыпу не мой. А ягоны ўласнік дзе ты шляешся там? Хутка ты будзеш тут? Да, десь шляецца. Ну, так хвілін 5. Ты на Драмонд... Гэта я тут, Айленд Лейк. Гэта я тут. Не, о. Ты на Драмонд Айленд. Да. Недзе едзеш яшчэ. Зараз заправлюсь, загружу бравенне і прыпхаюсь. Буду за табою сачыць па мінімапе. Да, это будзе забаўна. Ну я ж не магу зараз стрым адчыніць твой, каб бачыць. А я ж не стрымлю. Менавіта за гэтага я гэта не магу змога зрабіць. Я ж не стрымлю. А добра так намалёўвана, слухай, яна нават паказвае гэты, калі ты цягнешся, то па рэльефу, тыпу там у цябе правы бок задзіраецца, левы бок задзіраецца, ўсё гэта Ну, ўсё. да. Не, лучшая мінімапа ў гульне. Хацеў сказаць лепшая. Найлепшая просто. 10 з 10. Сярод усіх мінімапаў у гэтай гульне гэта лепшая. Ну, гэта факт. Нармалёва, тут адмалявана ўсё. Ну, там нават дрэвы так нармальна. Бачыш і слупы, і дрэвы, ўсё на свеце тут. Ну. Толькі што ў балоце не бачыш там тое, што ляжыць у самім балоце, за што можна чапляцца. Да. Гэта яшчэ з першых мадранераў з спінтайрасаў залішалась. Так, колькі яшчэ табе цягнуцца? Ну, недалёка. Ужо недалёка засталося. Да, мне тут, ну, загрузіцца і ўсё. Ой, ёб твою. Гэта ж мне лепш ад'ехаць. Ты ж зараз з'явішся ў мяне тут. Я з другого боку заеду. Не Ты з... ўпэўнены? Да. Няхай лепш усі гэты стаіць тут. А я ад'еду. Ён і так стаіць, калі што па цэнтры. З мэтай бяспекі. Ну, на всялякі выпадак. А то як заўсёды, бляха. Яно не павінна, але яно ёсць. Ой, на всялякі выпадак і ксёндз пісюна мае, да? Твоя правда, ну. Ну і што у нас? Блядь. Камелі. Зусім трошки засталося. Да. Я уже загружены, ці, ну, отображається, що загрузив? Не, ты типа пусты едешь.
Я тут везу длинное бервение. Конечно, хвастаецца ён. Картышыма, гэта максимум. Палена. Да-да-да, да-да-да. 3 полена. 3 палена везеш, да. Але не важно, што я везу, важно, на чым я гэта везу. Таму што DR Special гэта ты самы грузавы ашкош. Типу хемта. Блядь, здаровы пиздец. Я, до речі, бачу, в Україні яны стаяць зараз на ўзбраенні. ЗСУ маецца. Ну Всё. да. Ну ім перадалі так Так, інженерныя пераехал. машыны цягачы. Дзе ты там? Ты... Чакай, а дзе Мгм. пераход? Ось ты дзе. Угу. Это я. Далёка дастаткова ж, табе да мяне Э. ехаць. Блядь, што гэта за наркаманія? Што здарылася ўжо? Я не магу перасесці. Пиздец. Куды? Ладно. А ты паспробуй. Вдруг у тебя атрымаецца. Яшчэ раз. Угу. Чэнж-трак. Не, няма, не з'яўляецца гэтай іконкі, якая тыпу мяняць. Я ў ахуе. Асабіста. Асабіста я в ахуе. У сэнсе remove Пробуем. cargo. У меня есть опция remove cargo. А нам заўсёды онлайн. А. Што будзем спрабаваць? Адзінае мне застаецца гэта чакаць, пакуль ты пад'едзеш. Зараз скінеш длиннае бярвенне па дарогі да мяне і ўжо пусты даедзеш. Паспрабуеш сесці ў свой трак у такім выпадку. Ну, можаш яшчэ дзень падрубіць. Лічыш, патрэбна? Да? Ну на табе дзень. Нават упэўнены. О, вялікі дзякуй. І чый тады гэта трак? Ды невядома. Разумееш? Па факце-то ён ВРВ належыць. А гульня не дае. Ні мне, ні яму. Ну. Я спадзяюся, што калі ты сыдзеш з гэтай мапы, то ён вернецца да цябе. А то ж, магчыма, там Не, ну... у базе можа некія ведаеш глюк, так, глюк, нармалёвы такі глюк. 300 тысяч, боже, 300 тысяч сюда, 300 тысяч туда. При тым, что у меня на гэтым аккаунте сколькі, ну, блин, 6 лямаў. Буржуй. Грошей со всех... Ну, да, блин, все мапы пройшоў же ж. А тут нафармлено, припасено, все такое. А, буржуйчик. Буржуйчик. Гэтыя ажрэўшыя каты банкаўскія, з якіх там трэба патрасці, гэта да, гэта мы. Вось. Звычайны працоўны. Сваім гарбом, сваімі рукамі, а часам нагамі, а вы у капелюшыку, А што мы? касцюмчыку. Да. Ты blue neck вроде бы. Или даже white neck. White neck, хутчэй за ўсё. Да. Да. Ты ж усё ж таки не пародзісты. Звычайны паляшук. Да. Там... Ну, як сказаць, звычайны. Бацька дакапаўся, былі шляхетныя, але нас, тыпу, выпісалі падчас расійскай імперыі са шляхты за удзел у 2 паўстаннях. Угу. За 830 і
63. Ну, гэта азначае, што была максімум сярэдняя шляхта, а то і дробная. Ну да, то там. Але. Усё ж таки было, курва. Э, Гэтага ўжо не выкрэсліць. Уже все. Ужо не ідзем з калегамі бухаць, а гэй шляхетныя. Хадзім весяліцца. Так, так. Мы ляцім, ляцім, ляцім. Бачу, сашу за тобой. Знаешь, у меня есть одна из таких улюбленных малюнков, да? Там сидит пятачок, да? Мгм. И такая записка ў падатковую. Добра жыве на свеце Вінні-Пух. Маляву піша, паскуда. Ну, так ведаешь, это анекдоты про Петьку с Василий Ивановичем. Петька, что ты делаешь? Оперу пишу, а про меня напишешь. Опер сказал про усих писать. Так, 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 так. Ну, конечно, Так, отнимаю так, часу. так. Уже 17 хвилинов, 15. Чекаю тут. Засумував, бідняга. А що зробиш, ну? Да, таке життя. Може гэта неяк... Ну, пипец. Не, Валера. поки що это виглядає так, що нам придется А перезапускати. А попробуй його потягнуть просто ось. З до гэтай себе. зони? Ну. Просто його зачепи і потягни, вдруг запрацює. Ну, О, слухай, я його причепив, а він піднявся. Він типу у багні Да. стояв. херася. Так, добре, це не працює. Ну, ти пам'ятаєш, що ти уперед даєш більше horsepower, чим... Не, і так тягнеться. Переживай. А? Цікаво, я його любить, коли собі підтягую, при этом став на місце. Так, все, він з'їхав уже. Лічи. Ну. Спроба. Давай. Не то. Change track. Не, у меня не з'являється ніяка плашки. Ти спробуй. У мене так само. Тьфу, блядь, я ж кажу, треба буде перезагружати мапу. Збаговали, бляха. Що зламали? Забаговали демоны. Ну. Попробуй переехать на Смитвельскую дамбу на этом, на Чиксе. Так, чекаємо. Загружається. Який ж гэта кринж? Так, з моєю технікою все в порядку. Я перемістився, я на місці. Так. Прыгай тады ў гараж, паспрабую ну, кастамізаваць пад перавозку сярэдняга бярвень і просто пусты едь сюда. Зараз. Так, оффроад. Оффроад install. Engine install. Suspension. Стоїть. Коли. Чейнт нам не потрібне, треба тільки мат, правда ж? Оффроад. Оффроуд, мат, хоть что-нибудь. Так. Тренч. Треба брати наймацніше.
Диференціал. Треба. Так він стоїть уже. Ні, Это там недоступно. включаемый. Engageable AVD. Это тобі треба. Мені теж так само подається, що РВД худший горше за гэта. Так, і знайти да, треба тож, типа- мідлок некий. Saddle, это не тое. Fuel не тое, Sidebar не, Maintenance не. Short login не, Medium login так. Medium, да. Так, что у нас еще мається по кастомізації? Бампер хочу. У пейнтах погляди. Зараз. Ліхтарики есть, лодочки есть. Что это такое? О, Що хочу. це таке? Это я хочу. О, это так само, труба хромованная. Так, это не то, LED. Ой, ну, ми знайшли йому нову забавку. Так, это что? Тут не бачно. Ведаєш, як про мілітари гульні шуткують, там, де можна, ну, там, каску вибирати, боти, бруки, там, Мгм. от це все, типу, для Sims, для хлопчиків. Так и есть. Так и есть. Так, это все есть. DLC-шная мається нейка такая. Ну, типу Да, пригоже да, виглядає. Ну, нехай буде. І все. Да-да, готові. Выходим с гаражу. И мне треба ехать на Айленд. Правда ж? Ой, блядь, я это далеко Да. все ж таки. Це правда. Ну что, ты там доехал до этого трака своего цене? Зараз все буде. Я просто причеп продав на всілякий випадок, що коли нас знову гульня вирішить розв'язати. А, ти бачив гэты ньюс, що Лариса Доліна, її там обмахлявали на всі гроші? Я не бачу. Бля. А Доліна, яна ж була чиновниця опошний час, так? Не, російська співачка. Ну, і вона там би відповідала за некий там на керунок у політиці. Каратей. І наш вроде без України. Ага, так. Походженням так. Продалась кацапам. Ну, таких шмат, насамрэч. Ну, і бля, типу, весь інтернет таки задонатила на ЗСУ. А все може бути, ну, в Україні вельми, ну, моцна гэта тема з кол-центрами. Зрозуміло. Ну, серед тих, хто, напевно, її обмахлявав, то може і знайдуться ті люди, які задонатять на ЗСУ. Ой-ой-ой, тримай дороги. Що ти льотаєш узад? Ну що ти тут, Ну, тягнуся потроху. Владик? Доехал до Бладика Пиздец. своего этого, не? Ну це пиздец. Усё? Гэта кринж. Потрачено? Да. Як це було? Це ж було у GTA San Andreas, GTA. правда ж? Та, Wasted. Wasted. Потрачено. Навык лебедка не цепляется. Пиздец. А чому він не чіплявся? То есть...
Ей! Як кажуть литовці, ей, хто нахуй. Все зрозуміло. Можна не перекладати. Да. Ой, да. Ну, слухай, Шановне- бляха. Тягач ляціць просто, пакуль пусты. Да. Сюда. Ой, ну і што з гэтым рабіць? Просто крыж. Ну, кинуть пакуль, дзе ён ёсць. Потым будзем разбірацца, ці давай перазапусцімся. Мы-то перезапустимся. Але мне потым патрэбна будзе весці новую машину сабе сюды. Угу. Ну, А, то давай тады папрацуем над тым, што маецца. Давай. Ось, і калі хоць што-небудзь атрымаецца, ўжо добра. Калі не, то на наступны раз будзем ведаць, што такое Солнышко. галоўнае. А ты не ведаеш, гульня сама логі піша ці не? Ці высылае, калі такія праблемы? О, ну там ёсць, што можна распавесці пра баг распрацоўнікам, але вроде не. Паскардзіцца, ну добра. Да. Бо я не заўважыў таксама, што нешта тут гульня сама фіксавала. Не. Ось калі ты зробіш шорцік, на свой канал выкладзеш, то мне падаецца, гэта будзе лепш за ўсё. Ты адзначыш, што гэта баг нейкі. Я зараз зраблю просто відеозапіс. То. Всім вітанки, привітанки, ось гуляємо онлайн, ось привезли машинку и вот пытаемся пересесть. Да. Это моя машина, не просто чьясь. И про меню тоже нельзя. Короче, разработчики молодцы. 4-й год игре. Медальку їм. Медальку. Жемчужина автосимулятора. Все, пороблено. Так, зараз треба знайти шлях, як тут не. Тут уперед, Да потім побагни, направо. побагни, и все. Як кажуть поляки, цілий час просто. Да. Что Не такое? зауважив, Все не живые? зауважив. Зламане дерево було посеред дороги. Так, ну мне-то потрібно отсюда сбаться. Так. Ну это, конечно, супер кринж. То есть, що от подвіз так? Тягач? Ну. При гэтым перестав увогуле працаваць як-небудзь, правда ж? Ну, да. Такого ніколи не було. І ось знов. Оу. У мене таке враження, ніби я знову. Що? Ну, не туди я поїхав, короче. Да все ти туди поїхав?
Не Не-не-не. достать. Так. Халера тебя берет, где я тут? Выехать все никак не могу. Хто я? Де я? Кто идея? Ось тут треба ніяк. Нарешті. Отрималось. Приїхав до мене. Не, де ж ти? Я що тут купаюся у болоті. Все, з болота виїхав. Зараз уже хутко буду Траса переміщатися. Так. Головне, що після кастомізації він їде. Это да. Это зовсім інша машина. Не то, що було тільки що. Блін, я на тим, що було, полову усе мости побудував на гэтай мапі. Ладно, Не, полову. гэта пакута, гэта быў здзек ад распрацоўшчыкаў. Тут пытанне ў него. Так, Гэта ён. я тут магу, может быть, зараз перанесціся ў гэты трак, не? Паспрабуй. Не дае. На жаль, Карацей, правее, дзе мне можна Е- загрузіцца ў гэтым логам? правее і першае скрыжаванне направо. Угу. Едь. Яго. Трэба адкрываць гэта логстейшн, правда? Ну, ён там крыху у цені. Угу. Твой. Что такое? Ну, він запаволіўся занадта ў гэтай багні. Ну. І потім налево. Ось зараз налево і направо. Можешь подзаправиться, там цистерна ж стояла невеличкая. Не, там великая стояла цистерна. Чекай, куда ты меня повел? Ну, все правильно тебе повел. І раз болото треба їхати зараз ось направо. Не, есть далі, там ж скрижування есть. Там будет скрижування і там направо. На Мгм. вот что раз болото.
Так. Ну тут такая дорога так само праз болото йде. Ну, тут усе дороги праз болото. Давай, чапляйся. О, Все. Так, где нам тут ехать? Вот им направо. Отсюда. Вот сюда. ты глядзеў гэтыя стрымы Саша, што ты несёшь? От Не. Reform News. Не. Не? Нашел Прикольно. про их. Раю поглядзець. Я там час ад часу шуткую. У іх мы па стрымах. Так, медиум, готово. F-ка. Pay Зараз. respect. Так, як тут тягнуться? Одворотним шляхом, правда ж? Конечно. Сюди. Не забудь заправиться. Ось так ось, значиться. У меня повинно хапить. Ну там цистерні 2000 літрів. Все равно ти... Все равно. Ты их не спалишь. Добре. А так хоч заправишся. Головне, ще не перекулиться, як завсюди. Блять. Що таке? Да я ну нахилилась так, что... Что, вось. 2 разы. Ага. Очко. Да, ага. Центовую монетку, да? Да я... Ведаешь, хіба что волка не пройде. Так, не, хлопцы. Треба ніяк тут причепиться. Так. Ляха, гэты прычэп так нахіляе. Модуль, прабачце, модуль. Модуль. Што гражане нібы вось-вось, яшчэ хвілінка і ўсё. Да І супакойся ты, бля, ну качаецца і качаецца. Ён просто pump it up. He want to be pumped. Мне такое ўражанне, нібыта там у гэтых бярвеннях сядзіць, ведаеш што? Да, шапун. Snoop Dogg якісьці. Да-да-да. Вітаночка. Дратуйте. Ты за длинным бярвеннем цягнешься, так? Не, я ж причеп взяв на середній. Длинний Ага. уже все, ми зав'язуємо. А, ну так, у нас застались только медиум. Зрозуміло. Ти раз, я раз, ти ще раз і все. Ой. Так, подъехал заправиться. Стоп, не качайся. Слухай, я зупинився, він ще 4 рази повахлявся туди-сюди. Ой, это кошмарники. Жудосно.
Не тое слово. Мы не ведаем, што гэта такое. Калі б мы ведалі. Калі б мы ведалі, што гэта такое, а мы не ведаем, што гэта такое. Калі б мы ведалі, што гэта такое, мы бы ведалі, што гэта такое. А так мы не ведаем, што гэта такое. Ой, ну тут нашы паўнамоцтвы ўсё. Усё, так. Книжечку гаплык. Ай, блядь, нет. Мать Что? твоя. Што? Ён толькі та што машина. на 2 колах павіс, ты разумееш? Ну, да. Ён просто павіс на 2 колах. Дзякуй Богу, ён стаў на усе 4 зноўку. Блядь. Це не было такое пачуцця, що ти сам ведаеш, такой штурхнуўся ў правы бок, каб ураўнаважыць. Ведаеш, гэты імпульс апошняй надзеі. Угу. Фу, бля. Як же ж гэта цяжка. Давай, потроху. Потихеньку, Вось полегеньку. Вось ведаеш, пасля еўратрака ты просто адчуваеш сябе крыху сонным. Пасля сноўранера ты 100% заябаўшыся. Заебавшись. Магчыма. Давай. Ну. Грыбы, бля. Грыбу, бля. Нешта ён тут... Я лічу, што тут будзе цвёрдая паверхня, а не халеры. Так. Добра. Лябёд ачка. Лебёдачку, як інакш. І цягні сябе. Ось так ось. Трэба улева. О, зачапіўся нарэшце. Да ёб твою мать, дзе ты знаходзіш гэтыя калдаёбіны злева? Ой, сука. Эмоцыя. Зноўку амаль не перакуліўся. Да как цябе? Ой. Што ты там троліш? Едзеш сабе на сваім бляха цягачы, які не Еду. перакуліцца ніколі ў жыцці. А знаеш чаму? Не ведаю. Я такіх рэчаў не ведаў. У мяне вось ёсць свая паскуда, якая калыбаецца на гэтых каляінах. А ладно, у тебя добрый интернешнл. Ну чаго я вахляю так? Центр важкасці змясціўся. Змясціўся. Занадта. Крыху подрос. Ну. Малы паўзраслеў. Але не ў тым месцы, дзе трэба. Ага. Не хапае адчування вось гэтай стабільнасці, разумееш? Да. Размова тыповых беларусаў. Не хапае стабільнасці. Су. Тише. Мне прыходзіцца, разумееш, вот зараз, калі я еду на гэтым гаўне, да чакай ты! Да? Задняя вось адарвалася ад зямлі, ой, як цяжка было. Давай так. Палова задняй васі адарвалася. Не, блядь. Сука. Я не упаў, я стаю. Але я стаю хуёва. Самы эмацыйны стрым гэтага месяца. Можна без гэтага. Можна акуратна даехаць. Не, Так, не. чакай. Я хачу святло. Можна я сапну трошки? Конечно. Я уже хутка заплачу. Прашэнне, блядь. Не, ну, і не сапраўды, насамрэч заябала ўжо тры стрымы панрад перакульвацца. Ну што гэта за гаўно такое?
Это патрэбен розум, вопыт і разуменне багацьох працэсаў, як казаў Дзіма Гардон. Дзімка. Блять, я заскрыню гэта, ну его нахуй. Ці есть магчымасць паглядзець, што зараз на стрыме адбываецца? Да, я гляджу. Ебать. Як яно павісла, блядь. І гэта я па дарозе, калі што просто еду, ты разумееш? Ага. Блядь. Бля, цирк дю солей. Не тое слово. Ведаеш, як бы называўся цирк дю солей, калі б яго адчынілі ў Беларусі? Не, што гэта за жарт такі? Беларускі дзяржаўны ардынол Францыска Скарын. Цирк дю солей. Я доехал, я Аллилуйя. Пизда. Так, яшчэ раз. Так? Глядзі, ты можаш по другой дарозе. Не разворачивай. Прямо просто выезжай. Прямо Не ехать? Чекай. Да, там есть проезд. Угу. Погляди, вот там, где... Ну так, гэта я там, дзе будаваў сабе шлях не праз цыстэрну. Да. Так, добра. Дзякуй Богу, і калі ён пусты, ён едзе больш-менш, адзінае толькі. Не, так тут і шлях такі, ён раўней. Так, у правы бок. Ось. То можна падпрыгваць і скакаць трохі па гэтай дарозе зараз. Ось. Ой. Як я спаць хочу. Зараз уже скончым. Фу. Мы калі што, ось Мы. калі скончым гэтую гульню, гэтую таску, можна будзе скончваць. Ага. Потому што мне і так да халеры працы, що перадзе, а потым і стрым увечары, тому Ну. ёсць жаданне, то давай. Скончым трохі 9 раней. лайкаў. 9 падабаек, а мне YouTube піша адна і ўсё. Хоць ты яму што рабі. YouTube пайшоў вучыцца не ў тых. Не. Няхай бяруць мяне ў каманду сваю, я там раблю. YouTube просто не разумее, што павінна быць 80%. А ад чаго? 80%. Не важно, мы беларусы разумеем, павінна быць 80%. Так. Это ведаеш, ты стары анекдот, там Янукович, Путин и Лукашенко гребуць у лодцы посередине океана. Такі вырашаюць, хто павінен гребсці. Такі говорять, ну давай проведем выборы. Ну и все, типа Лукашенко чилить, Янукович с Путиным херачит на веслах. Угу. И таки Путин каже, слухай, мне подається, ён нас наебал. А чего? За яго 86 человек проголосовало, что он не повинен гребсти. Галоўнае, як лічаць. Мне вельмі спадабаўся анекдот, які з'явіўся, калі не памыляюся, пасля 20-го года, ці вось у 20-м годзе, калі Ярмошыну папрасілі прыехаць у Штаты і правесці выбары. Блин, гэта было падчас выбораў Трампа, там 16-го года, жарт. Во, можа быць. Это такие уже с бородкой такой жарт. Уже так, ну. Там, типу... Усё добра, прыязджайце. Запросили допомогу от Белорусского центра выборкама. Александр Григорьевич там стал президентом там, Німеччини, США, губернатором Калифорнии. Я упевнений, що у тебе поспіхово отримається доставка. Ось апошняя гэтая доставка? Ага, конечно. Ну паглядзім зараз, я не перакулюся, спадзяюся. Я так само на гэта спадзяюся, тут такі цирк дю солей.
Трэба будзе можа на геймпадзе паехаць, каб трохі дазаваць гэтую акселерацыю, каб ён не ехаў на Пробуй. сотку. Ну, ты можешь просто передачу пониженную подрубить. А, ну так. І на ёй ехаць праз цяжкія ўмовы. Ну, плюс ты можешь яшчэ і дифференциал заблокаваць, і тады ён будзе ехаць по багне лепей. А наконт дыферэнцыялу, нягледзячы на тое, што ў кастамізацыі ён у мяне быў, тыпу ён усталяваны быў, але няма ў мне такой опцыі. У мяне ёсць опцыя толькі all-wheel drive, і гэта ўсё, поўны прывад. Значит, ты не усталявал. А может, зноў гульня забагавала. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Хістаецца яно, нібы гаўно. Давай, грыбы. Карацей, уже ўсе анансавалі, што ўзялі суджу. Ну так, уже з'явіліся паўсюль. Ну, Я адзінае да толькі яшчэ не паглядзеў у гэтага, бляха, інстытут вайны. А, Іх если кто стадий справаздача. ворст, Іх даже яшчэ не паглядзеў. Ну але ўсё выглядае так, нібы захапілі суджу, гэта факт. Можна лічыць, што факт. Мне галоўнае падабаецца, ведаеш, як СМІ зараз падаюць пра Ахмат і ўсё астатняе, Ой, што вось гэты блядь. з Хмызоў нешта там кажа, і ён учора сказаў, што ніхто не здаўся ў палон. І блядь. и там тут просто такая толпень І так. бородатых мальчиков. Трусиках. І ведаеш, у чым толькі розніца? Усе СМІ, яны кажуць, што палонныя маюцца, вось, а гэты настойвае на тым, што ніхто з ахматаўцаў не здаўся ў палон. І пры гэтым я сабе адзначаю, што дык сапраўды яны ж не самі прыйшлі да украінцаў, правда ж? Да. Можа, яны і не здаваліся, але іх не пыталіся. Никто не сдался, их просто взяли. Іх проста ўзялі, ну. Это видишь, як это відео, там мужика тримає собор з викрученими руками, половина фейса уже разбита об асфальт. И как вас задержали? Блестяще. Жуть. Жудасна картинка. Так. Да, ты видиш, не згубив почуття гумору у складаній ситуації. Як вас затримали? Блестяще. Не, слухай, я пасля 20-го году хіба што не можа быць нічога лепшага, як пра гэтага хлопца, які бегаў, па-першае. Памятаеш? А, хлопотное Да, дельце? хлопальнае дзельце. І гэты, слухай, ну, амаль што пенсіянер, які любіць склад белага і чырвонага колеру. І тыпу ён любіць памідоры са смятанай, там гэтым всё. Да. Я калі глядзеў гэта, у мяне вочы ажно на лоб лезлі, потому што ну Не, ну столькі помидоры со сметаной это вкусно. гэта ўсе ведаюць. Вось, але ну такая павага да людзей, што столькі яны вытрымалі і не згубілі сабе пры такіх умовах. Вось калі іх затрымалі там Ну, это... маральна, але ўсё ж такі катавалі. Ну, гэта павінен быць такі, ведаеш, стан. Що... Псіхічны стан ты маеш на увазі? Да. Ну, просто такая моцная психика. Ну, устойлівая. Ось мы когда в уник подавались, там у ИГУшку, як бы ее там не хаяли, хороший, добрый универ, со своими приколами, але ўсё ж таки. Ось у нас, карацей, на прыёмнай камісіі на юрфак одна дзяўчынка крыху запсиховала, и я не взяли, типа, сказали, до юридычнай справы нам тут такое Нягоднае. не канае, нягодна.
Пошукайте себе ў чымсьці іншым, ось у нас тут факультэт медыі, камунікацыі там. Да, ўсіх бяруць. Ёсць хто-небудзь з чату медыакамунікацыя. Стопудова ёсць 10 спадабаек тых медыа і камунікацыя. Весь Тутбай пабудованы амаль што весь пабудованы людзьмі, выпускнікамі з медыа і Ехаў. камунікацыі. І палавіна гэта Белтэлерадыё, ОНТ, там Беларусь 149. Ты зараз Каб мяне не- напужаў, што каб не- яго выпускаюць такіх людзей, якія сёння працуюць на БТ. Ай, ну камон, типу, колькі лет уже ігу, колькі гэта ўсё цягнецца. То есть там, ну, просто статістычна хтосьці пападае. Так, чакай, мне сюды. Цябе сюды. Так, unload. О, люди добрыя, гэта было. Перамога! Да не тое слово. Перамога! Это яшчэ і левел-ап хутчэй за ўсё атрымаў. Лічыш, не атрымаў. Нічога не прыйшло. Але мы дамовіліся, што на бягучы момант з гэтым усё. Мы ўжо скончым. Да. Аднаму чалавеку ўсё ж такі ў яго выходны. Няхай адпачывае, а мне патрэбна Да. рабіць. А як- Што чалавек учора набухаўся, як скаціна. Ось, а мне, як кажа, мне падабаецца гэты Дмітрий Ванкович, а мы маємо своє робити. Да. Добре, усім дякую за увагу. Тебе так само ВРВ. Пераходьте на яго на Ой. канал, подписывайтесь, у яго там до халеры гэтага контенту. Ось. Абавязкова подписывайтесь і на мой канал, каб не пропускаць гэтыя трансляцыі і добра праводзіць свой час. І У багата розмовах. іншых трансляцый. Так, так. Па іншых гульнях. Сёння, калі што, у нас яшчэ ўвечары будзе Helldivers, а 7 гадзіны па Варшаве, па цэту, так бы мовіць. Таму, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да сустрэчы. Пакуль. Як ты там робіш напрыканцы? Вось так. Exactly.